ngasi ayuk phongkiba tongan Manipuri sifongsingdagi amasum thokiba thawdo wathokingdagi maruoibi ipausing khongasaraga Manipur top channel gi maikaidagi myamna thamjagi anmada Kangla kanbada saruk yakibi ima singna Brindabu sogatuna wasak lokre lakadoriba taraganithoi suba general election ye school kendra mirep oina tholaklibi thonawjum Brindabu kanglai pak asigi laifamlen oiribi Kanglabu kanbikibi Laigumlabi ima sing amadi Universal Mother Organization mapung fana sogolagani haibaga loinana Imphal West ki lamoi khonang khongda leiba ima tampha wangamlongi maphamda wasak parai laubagi thoram pangthokre thonawjum Brindabu Universal Mother Organization ki President M Sorolaima nupi samas ki ima Ramni amadi All Manipur Dalit Development Association ki President TM Rajen ayang bana wasak lobagi thoram pangthokibani thoram aduda Brindana phongdokibada nupi singna laingakpa yauduna aikhoigi khunai asi sumthokpa mathau tare haujik Manipur khunai asi aruba phibamda leire kangkhong sairi nupi singna senja thumjadagi lapna lainanaba honamina si sohaiki thoram aduda saruk yakiba M Sorona pangthokadoribi election asida aikhoina afaba candidate khansi miyamgi thabak tawgadaba khansi loinana drakpu muthanaba asoba thodang lawribi Brindabu thawnibaga loinana lairembigi sintha mangonda sinnabibaga loinana Brindana aranba tawramnabadi makpusu mangbu isanu hainasu phongdokhi haina palli Makasa tharakpoina topa pawamana Modbungda SBI gi branch ama Jeribamda ani amadi Imphal ATM booth ama hangdokre Mudra scheme gi beneficiary lising nifuga manga henbada puna lupa crore lising humga yangkai ga taruki senpham loan oina pikre Chief Minister ngasi Union Minister of State for Finance ki thawpuriba Dr. Bhagawat Krishna Rao Karat amadi Manipur gi Chief Minister N Beren anina Sarugyaduna Chief Minister gi Secretariat Indian Regional Business Office Imphal na sinduna Credit Outreach Program ama pangtokre program asiga mari lainana Modbungda State Bank of India SBI branch ama Jeribamda SBI gi branch ani amadi Imphal da ATM booth ama Union Minister of State for Finance ki thawpuriba Dr. Bhagawat Krishna Rao amadi Manipur gi Chief Minister N Beren anina online gi kuthangna haunabi matung ina sangaduna miyamda khusinakre ngasi gi thoram aduga mari lainana Union Minister of State for Finance ki thawpuriba Dr. Bhagawat Krishna Rao na phungdokibadi Chief Minister N Beren lusingba lainga asigi makhada Manipur lairiba bank khudimak mathau fazana tawhanduna lamdam asigi sitmiloni henkat hanbada sauna mateng pangli haina phungdokre ngasi gi thoram aduda Deputy Chief Minister Joy Kumar Deputy Speaker K Robindro Education Minister S Rajan amadi SBI North East Circle gi Chief General Manager RS Ramesh na singbasu saruyaki haina pausna makhatana phungdorakli makhasa tharakpoina to pawamana IRB Zamandar Samriga taraga manga rifleman lising taruka satrat ke yangkai launabigi recruitment process luisin biduna na singi punsi Manipulenga na kanbiu telotama kumza English ngin taraga nipana matamadugi Bharat Lengaki Home Minister na Manipur Meghalaya Arunachal Pradesh amadi Tripura da Indian Reserve Battalion IRB hangdokna bigi ayaba piki basigi matungina English ngin taraga mapanda state asigisu hairiba IRB personnel launaba process hoki adubo Manipur gi oinasu IRB personnel kya launabigi thabak loisinkre adubo ngasi phawba phal laukthokpa ngamdana leiribasi karigino haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki General Secretary Organization L Tilotamana phongdokre wafam masingasi Imphal gi BT Road leiba Congress Bhawan gi Risang Kaising Media Center da pangthok papaw gi mifam amada magna phongdokhibani ngasi pawmising unabaduda MPCC gi thaupuba kaya su saruyaki haina pawsna makhatana phongdorakli atopa marueba pawamana NSN KG kadar ahum yamlaba khusu khulai kya konana Nagaland police na fare Nagaland gi lahurlup ama oidiba NSN ke Nikki Sumi group ki kadar ahum khusu khulai kya marumga konana fare hari Nagaland police gi phangba pawgi matungina haukiba yumsakai sanumit ki nongyai matung pung ama makhai rom taba matamda Dimapur gi mafam ahum haibadi Nepali basti
रेसिडेंसी कॉलोनी अमदी नोटुन बोस्तीदा मसखंगदब मियोई खरना ब्लैंक फायर तौदुना मियामदा कियान खांगनबगी थबक सथबगी कंप्लेन अमा दिमापुर पुलिस ता लाखी कंप्लेन असिगी मतुंग इना हौखिबा अक्टोबर 23 दिमापुर गी लोनमार्क कॉलोनी दा नुमिदांग पुंग 6 ताब मतमदा अमुक हन्ना नुमै काबलक्तुना मिसम प्रजा की हेले हाबिगी वकत अमसु लाखी वकत सिंग असिगी मतुंग इना पुलिसना सीसीटीवी की फुटेज अमसुम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट खोमजिलब मतुंगदा सिंगनब मफम सिंगदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथबदा एनएसएन के निकी सुमी की फैक्शन की कदर अहुमदु फगतखिबने हाइदि पुलिसना फगलब कदर सिंग अदुदी सिस फायर सुपरवाइजर बोर्ड की सुपरवाइजर ओइना थौपुरिबा लुब असिगी किलोन्सर निकतो पायलट सुमी सेकुंथ्रागा मथोय सेल्फ स्टाइल सर्जन मेजर अवांग कोन्याक सेकुनगनिपान अमसुम सेल्फ स्टाइल सर्जन मेजर वहाकोई कोन्याक सेकुनगनिपाने मखोइदगी फगलब खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा मैगजीन अनिग लोइनना AK-33 राइफल अमा कापयारिब मरु सामग तराग तरेट मैगजीन अमगा लोइनना इटालीन साबा 7.65 mm की पिस्तौल अमा मरु तराग तरेट 9 mm पिस्तौल की मैगजीन अमा अमसुम हाइस्के 33 राइफल की MT केस तरु 7.65 mm पिस्तौल की MP केस अनि राइफल स्लिंग अमा थांग अमा अमसुम सेल ओइना लुपा लाख अमगा लिसिंग मार्फुगनी थोगल सत्रेनी हाइदि नकल अमरमदा हौखिबो अक्टोबर 25 आसाम की नगाउन पुलिस की कंबुन नुंगमैना कापलब मतुंगदा लुपा करोड़ अनिरोंग की बेलू ओइगदब नंबर 4 का कोनना फगत पंगमखिबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की RK हॉपिंगसन NSN IM की डिप्यूटी किलोन्सर ओइरमले महाकपु असम वांगपोंग सथबदा RK हॉपिंगसन कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा तरागनी थोइदगी हौना ड्रग ललोनबगी थबकता सथदुना लाखिबने ममांगना सुमांग आसाम पुलिस की कांगबुना फारुबा लेख्रे अमसुमांगना नॉर्थ ईस्ट इंडिया अमदी बांग्लादेश की सरुक सिंगदा ड्रग ललोनबगी थबक सथै लोइनना ड्रग ललोनब सिंगी असौबा नेटवर्क सेमी हाइबसु खंगमंगमखि हाइना पाउसिना रिपोर्ट तौरी अतोप पावमना येंगंग पोकपिदा मियु एमा एक्सीडेंट सिरे ngasi ayuk lamlai police station ki manungsana leiba yengang pokpida khamduna leiba tata gari amada activa thoba miyu amana thomjin badagi laikhidre hairi accident asida laikhidraba miyu edugi maming y tondomba kawi yengang pokpi makha lekai degini accident tholiba activa sigi registration number MN01C 1553 ni खामदुना लेबा टाटा ट्रक असिगी मनिंग थांगमा सरुक्ता एक्टिवा सिना थोमजिन बदगी गारी के कोनना मियो एसी सबखाइदुना थौदोक थोफमदा खुदक्ता लेखिदबने हाइदेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरक्ली पाउस लुशलपोइना ngasi state si goiriba COVID-19 update मैमना थमजगे ngasi state si goiriba positivity rate si 4.0% लेखरे positivity rate si मैम हेंगला इदिबनि दुगा अपुन बोइना ngasi मियोय लिसिंग अनिगा सुमनिगी हुमफुगो मरि कोविड टेस्ट तोखि दुगा अपुन बोइना मियोय मार्फुगो हुमदोइना COVID-19 positive ओइरे हाबिगी रिपोर्ट फंगी दुगा मियोय अमना COVID-19 positive ओइबा लेखिद्रे हाइना क्लेम तौरी COVID-19 positive ओइख्रबा मियोय मार्फुगो हुमदोयसि मियोय मंगा अमना बिष्णुपुरगी मियोय कुनगा मंगा अमना इम्फाल ईस्टगी मियोय कुनथ्रागा मंगा अमना इम्फाल वेस्टगी मियोय अनि मना कक्सिंगदगी अनि मना कांगपोकपीदगी अमना सेनापतिदगी अमना तमेंगलोंगदगी अनि मना टेक्नोपालदगी थौबालदगी मरी उखोलदगी तरुक पुना मार्फुगोमदोइनी अदुगर COVID-19 ngasi लेखिद्रबा मियोय अमा असिना सैंडलदगी हाइनसु क्लेम तौरी अदुगा हौजिकोइनदि मैम पाउस मतांग साइ लुसिनजरगे मसुम पाथोसगी बिसिदा सोइखिब लानखिब क्या यावर्स मैम ngakpigani मतम की मरुब इपाउसिंग लेप्तन मैम अपडेट पीजरके हाइनसु चैनल असि की मेकेदगी सु मैम थमजरी एंड थैंक यू।